Jel stvarno mislite da možete mlade da kupite sa pričom o nekakvim kreditima za stanove? Mlade u Užicu i u celoj Srbiji zanima u kakvom će društvu živjeti. Mladi će sami svojim znanjem i svojim umećem i svojim radom da steknu te stanove u nekom drugom i boljem društvu. Kaže, studenti su napali državu. Gospodo napredna, jel vi mislite da ste vi država? Država je narod. Država je narod i država nikad neće biti jedan pojedinac, makar se zvao on Vučić, Aleksandar. Da se grad Užice vrati građanima ovoga grada. Mi smo spremni ne da spavamo ovdje noćima, nego ako treba godinama, jer mi, za razliku od njih, ovaj grad volimo više od svega.